Ya wa asofo ni bi okoro to me catch them members and say mama nko hospital. Say asofo sa wagimi. Oni mu nyansa. Say yes nyame ne yaresafo. What the funny person. Okay. Nyame ye yaresafo about the funny person. No the asaw yade. The soft Kumchacha American say sebe. Ye nipa. Okay. Ye nyina ye be fra asase so mako. Sir. Elijah we, Elisha we, Paul we, Moses we, Peter no nyina we. Sa we ye nyame nipa na dynamic said dem kra obewu. Ona abusuafo me ma obibia akwaba ede eba tuma GHS so said the monim na eyensem a ekoso o manyi emu ena yede eba ebebe som na ena yeda esore ya na chese ara wosem a efri eye the Church of Rabbi na say rabbi ede eba ene say so penya oda asafo no ano eye Odiifour Kwabena Tawiah abusuafo wada ne benkum eso waka nkinegu abra aduani esiso na ebra nsem no bebeto odwa no amaga na fododo na womo aboto mu ni se there be bad signal be na chese equity eye across maga na fo na se ede eba eye abonti ama ye hu se kame akwakoye se bibi e wa asofo no ho a ebra so se womo enhwe na womo enka anase womo enya anya se womo wuwo no eye adoso ebusiafo ensem we mu enchire mu e wo ma metwa me wo emra ne ba ya do mu esuko yo na nyame ensure wo se wonya ebre etwen ye ma ye twa ye ho eba ye na se de ensem no etie no akoye asofo ho ensem no e de na chese e wo se ye to ensa e de fresh of panyin na chese ono so timi ba obebe chichi ma ye hu se den e na ekoso nti ye ba ye na chese ye ankasa ye papa Odiifour Kumchacha e na e wa hanu ma ye no ebedo nsem no mu esuko eja memo akwaba Mejo so meni awa ibi aboko di ya meti ase boko pa ye da Christo ase black ya wa she ade wotie ye na se wotie won na wo fa wa fade ana se na abebom keke ase black ya me she se won say good na dey no one can good na black no kwa na se black no doors dey doors na ye ka ho ase na dey we so ya black Debbie say be before there your problem na say bibi ni wo sha atade kokwa azu kwa yie wo je tuntuma okwa yie okay nti no black there fa eye egonu mu baby a yo na ye papa Odiifour Kwabena Tawiah Odiifour unim no minimum no e kwan ben so e na wo fa so dim no say minimum say we sofo minimum no o ye nyame djuma oni na hia da oni na bompunimpu oni na kasa da hia bebre say Asempa FM ne ada radio station bebre first kra bre bi etwem na meme o peace FM no so be preach o peace okay no be preach o peace FM Asempa ne ada channel as che minimum radio station more than 6 okay na che se true radio station na wudi hia na me dinnim no na che se wonya wo yonko abeka se wo frɛ no Debbie na ye nentia ababeto yapno esu echima na che se ye papa yi wada eye ni benkum esu na maga na fo dodo na ebisa wo mo enchirase se na nse asofo ho ensem asofo ho nyoma eba bonten no den na ekoso wo nyamdwuma nu mu na se asofodie nu mu no be hu na we yato we yare we yesi den na ekoso say on say mami chia wahwefo den ka se urade nhyira obia ade ba ko wo me say menua ba say sofo won so oyinipa okay etia na use word be say man of God okay or your man and son of God no abeka ho ti sofo won so yenipa okay edidi nom ewale ewo okay so ade ase ejina ne na so hiti kama ema sofo bo adwuma ewo mpaso so kona sofo bi e kreli ka to nchen na obo adwuma to me ko be 3 rounds okay and 4 rounds and then who say yes man of God and wakoye God the amana wi wabade a so ye mind there na sisie ne bo adwuma asofo bo adwuma papa nti no uye nipa enti ya na ade ba ko ewo mu asofo Kumchacha American say uye nipa enti no ya ma wo members nso hu say uye nipa okay yo say uye asofo na say wa ma wo members ye hu say uye nipa na akoye bibia say me spiritual man me spiritual eno ne ade a emwa me mete wo no me wo doctors 3
doctor ba ko dan so man your friend Dr. Poku so do dan so man snit frat wo bo Dr. Poku di obi ene no me ko check up say adwuma me ye e your bre dwuma radio TV asole radio eti body no e do ba bi esunsun pe na honam na ye mre e say wo ko check up unya doctor obehwe ya wa asofo ni bi okoro to me catch them members ne say mama nko hospital say asofo say wagimi oni mu nyansa say yes nyame ne yaresafo o de fani paso nyame ye yaresafo ba o de fani paso no o de asawo yade sofo bi o to me ka say me de hospital kra me nko bi da na me de me nko hospital da bi uye nipa udidi nom moja ye adwuma sofo wunya check up asofo na entan ko check up no ya enye ana wuye nipa nkasa ma me famre nipa fam sa wuye nipa na wontan ko check up wa yale yakituwa bi bowa na wodi ewu obi owa eko 2 years ni onko check up da ade okan obeka se osinya me ama yetumi se je se yefantietia ye obonsam ni o maso ntie ne so otumi no otimi de ye bibia free debi sa wo ye sofo a na se onko check up wa o program ana wo ye nipa ese nipa bia otumi ko check up wa onko check up wa wo se yade ebo kakra bi atim because that time no wo se emfa ho ne wa adom e wo so debi adom ne wa adwuma eye wonam no so wa adwuma eye it is a we use wisdom e de ye adwuma ni mu de ye adwuma it me de osofu Kumchacha da bia me ka kire ma sole ma se o se na wo twimi ye no me ma sole ya ada se bia na me yale mama me edes ne me mpanifo ananso a kire mo se e bia 2 weeks ni amu me wa sole na me yale mo mpan ma ya wa asofo bebro wa yale kura ye fele ye se ye nanso a kire church members yes so for yare ayenka ye so ye nka sen ni ye di ni sie na ye dada mo ni ye di ni sie e na okọ Germany e na okọ ha won se ye si suban ti se nyinsen wo ye den ye bepi so okọ Germany wo so okọ America wo ye den ya 10 years kuro di obeba so ada se ye nka no kore minim sofo bi organa ha wo ye se wo nwuda onu obetu akọ heaven sa sofo ni wi ye na di 4 months as a 3 months ansa ni won tumi announce no because what the bibi ewura members ni tirim se wo nwu or your spirit obetu akọ etu owu ye no na ye fele say ye nanso adenti na yen asofo no ye dada ye ho sa ade ba akọ asofo Kumchacha mpesa me kan say ye nipa yan kenchira members na ye hu say ye nso ye nipa eti na de bia me ka say osofo bi ye nyame nipa na say oye obi a nyame nsa ewo ne so na woye obi a odi awurade ye chi na sebe woye sofo na ebia ohwe asea ana wotofom a ya uye obi a unim bible na uye obi a ya matured na uye obi a odi Kristo achi di ya ye nkasa too much ye bom pai man so woye nipa so that say woye nipa na mre ye naba menka se sofo obi nkwaye bone ba woye nipa mre ye na beto no one sent na Paul kora kan bibi say se mo bompa ya mo mompale ye ni bi mame Paul na matumi ye gina na se mi gina me bie ma no amanya asamaka wo wie no sanka of 1 Corinthians 10:12 say the ye ne se wono so gina wono ya wo nhwe yie no no so anhwe ase eti ewi ase ahwe ase ho sofo e nipa na Odiifour say on say members ni binom wo mo hwe say obi ba sorry wosi ane owo yare bi ewo moje mu ewo ntini mu ewo sei na nyame nipa say watene ne nsa enu ntine no ano na yare no ko na say wo de wentimi antene won sa ama na nkwa o say enu na ye ana ema timamufo na na say ensore ma no wo mo dwen hu mienu wo mo anamontuo de wo no say osafo okoro ntansa no ya de eto da bia obekọ hospital bi hwem tie the American you hospital na obekọ no doctor na wote wo say validate no oyale na koma ye ne ya ni ti pan no oni ahoden eno so ntira se wo chodo duro ma wo na akoto no ma unya yalsa ana enya adwuma ba akọ ye no kora oyale eno ntira se sofo bi wo program obọ mpa ye ma wa enye yi sofo bi wo program obọ mpa ye ma wo be yi doctor bi yale ya
otro duro ma wa na omo duro na no ma obenya ayalsa eno je se enye. Okay. Na Odiifour ye papa yes abre watoa eye nananom ewo anyem bia na oni ni wo issue ana. Ya papa be. Odiifour Kwabena Tawiah. Samani ni me dey. Oni ni wo issue, oni ni wo bia beef bia na. Meni ni issue bia ya mani demri fadue ya kan sen. Ya mani demri fadue. Ewrade mfa ni krensie na nebusuafo ne church members adofo obi a odo no wo Ghana ene aburochile bia no wo nyina no ye ma won hyeden sabi obi awuo a eye de sabi etoyen ya sabi etumi si bia ye ma no hyeden busuya no hyeden nyame mfa ne krensie na Odiifour ye papa Odiifour Kwabena Tawiah emre bi atwam 2020 obeka nsem bi de fa mampanyin ho ehye wo wonkom nyina de efa no ho ene se mampanyin da so tiase wo numum akwe kudi bi se nsem a wo kan ye no na enye nyame na asoma na nunti ena enne aba wo no ne so ana nsembusa Ghana fo bi dro mini aba de wo mu ne se de soft Kumchacha American se sebe ye nipa. Okay. Ye nyina ye be fra asase so mako. Sir. Elijah we, Elisha we, Paul we, Moses we, Peter no nyina we. Sa we ye nyame nipa na dynamic se den kora obewu. Sabe Reverend Dr. Anoye boa wo nyina wu. Sofu wo usu tabri. So obeti ni dinda. Sofu wo usu tabri. Wo nyina ewu TB Joshua wo nyina ewu na preku my daughter ne wo mom. Thank you ekuku dam ni bebre ewu owu de emfaso sabe sa wo hye wo bi nkom sa wo bi na ehya wo nkom wo bre so a na so ebefa ntina de ntina be ma eyesofo bi be hye nkom a emmem say de work no enya de say ebe manifest say ye papa say ye boni o. Oh, sen kom hyede wonim se menu aba ade ba ko e won se wi ase no bibia na ye ho adwuma. Okay, papa boni o be ye ho adwuma. Oh, ya won negative and positive. Okay, so ade say obi o wa sabe na ne bre kora nso na enso ma men kan sa. Okay, na ne bre na enso nti ne bre nso ya wo ye den enso. Okay, e na wo bre so nso a ntimi nye bibia amfa ho da bi. So we nyame nipa no krampo no so we nyame na musini den kenim say no krampo na obe nyame nti woni ne negotiate nkebe yi. All power belongs to Christ. Okay, all power belongs to Christ. Say nti na so for kora so bre so a ka wo ye bibi akebe yi enso wo bra so awurade se bra na be home. Sa wo bra so no kre e na wo ye bibi akebe yi wo ben nyame a wo ni nyame kasa akebe yi by nyame se be reste wa wie wadwuma sana me hu no ti asase we ye wo so no e ya kwantu okay ye furu baabi ne ye ba ha ene ye be furu akọ baabi. It is so Kumchacha. Okay, in Job chapter 14 verse 1. Job 14 verse 5 mum. Okay, Job chapter 14 verse 5. Job say urade ahyeme na ato ma boso medudu nyina wa urade tirim wa twahye bi a me urade medu ho amenyisa ho. Okay, ti onyame hye na wa twa a wode ato no say yame sof Kumchacha na nyame bra so ama me medu ho amenyisa ho onso na bra so a wodu ho nsa ho. Job 14:5. ntina che say eye church members a wo mu hu ne say wo mo esofo de che say ni o ti wono mu anase wo honom ne de wo mo hyebre ehye ne nsenti so sofo wu a na wono so fro say ne daachi anase ne destiny eye at stake no afuto be na de be mo nipa biye ni wiase a wo hyebre kute nipa. Okay, nipa hyebre wo awurade ho nipa hyebre kute awurade. ase mo asofo ebinum timi ka ma wo hu ne say che say wo be yi anase wo be di yi a ejina wono ne so nyame de eye nyame na de fa no so enyina no so. Oh, okay, sa afi na wa odi asem ne to nyame de fa nipa so by sofo biye ni tumi sa mema tumi sa mema tumi se kowo. okay, mema tumi se yesei nyeska. Psalm 127 verse 1 say urade ansi dan na odansifo ekwa eti na wo ye sofo a na da biya urade yusu a ya fa numunyam
ema urade manye enumunyam ne mfa sofo bia wataje enumunyam fa yedi kan nyame sei no ni etosumi no woni nyame ntam o program sa wo ye sofo a manye enumunyam mfa fa enumunyam ma urade manye enumunyam mfa da sa urade fawso enya no obi a wawu kura fa enumunyam ma ogbade menka se eyame sofu kumchacha mitumi sofu kumchacha mitumi ena mitumi meme ade ba ko nyame mpe ye meme sofu obi a wota ye meme no o ye sofu a thank yes nyame wo problem a sa wo ye sofu a eniema mienu na nyame ne asofu wo problem first se sofu kumchacha da bia nyame be fa me so ase obi yade aye nsenkyere ni bi na maye me na magye nyame yenu nyama to nyame da bi oni obi ka fa nu nyame ana de etosumi no sofu a da bia o ye enuro sem a ope enuro sukọ so ada se won se obi a onfa ne ho ma Kristo na da biya no nipa no I say woni nyame ntam nyefe na wa divert efre urade achi na wodi enuru achi na odi nuro no eye nyame juma ana ejuma na watwe akra bebre hyanase sa nipa no so nyame tai eyi won kwantam sa urade won pese ne ma ebe yira it wo hwe na se wo ya yira na ma too much ya na wo yira na ma too much ya na obo kokko na wo yira na ma too much na obo kokko na wo yira ni too much na obo kokko ya ne nyame ya na onu wo issue because ya ne nyame pese ne ma be yira nyame pese ne ma fom kwan pese ne ma afom kwan Odiifour we yes said ya ensem ya bayenim se aba e de ama asofo enyina na akwanya we aba beda ho no mu anache se ye besere se ubetu eya asofo dodo na afo wo mu ache se wo mu bebenya tumi na wo mu bebenya bibi kakra na je se sika kakra ba wo mu nsem no mutimi tuto ajapade ni bibi a wo mu ehu wo mu se wo mu ne wo mu ache se bibi aye wo mu a ema wo mu members kwampo hu se wo free me na yase anache se enye ye emfa emma wo free me na se anache se wo ba me na simple na bebenya bibi na wo free wo kwa anache se sa de kro no ebetimi ahwero no fa efutuo ema eye wo mu na ebe wa ma so yakọ na ye de asi efutuo a me dem on say glory be to God enumunyam kan urade ewo heaven ma ye nyame enumunyam mfa ye nyina ye nipa ye be yale ye be wu ye benya issues ye benya problem asofudie minima djuma e wo wiase identity asofudie da adjuma bia ni wiase identity asofudie ye mun nsam so doso nti kakra mekano na yedi esie no se ye de wo edema eye ahwefo enso na wo de aka ho na o telephone number wo de ato me das my number is 0542 51 another 5128 0542 51 BM28 minchia osofo afriye amoako ayim sofo afriye amoako ayim Jesus abrantie o birthday nyame hira o di o birthday mesren kwatenten ene wo nyame ahoden ene wonyinche wonyi ahoden wom ayade ne accident ne muso nka nyame protect onka no hwe so ne nsu yi na bibi enwie pay mfema Jesus abrantie you are good too much you are good and forever good nyame hira mami chia me nkrofo yi na me sole mami chia me boss ba ko pa me mfani ni agro Mr. Manfred da bia me ka so of Kumchacha me se we yesofo na wo num adura na nko hospital e problem num aduro ko hospital eti na Mr. Manfred ade aduro bia badwa so a e ye Vicare 20 kodro store ko ba bia ne ko pe Vicare 20 na bo modern to that system ne be running ayi adwuma kama ama enumunyam hye aka urade
Vike 20 nie was ya yalese nie Vike nie enkwatenti nie Vike nie nyinche nie na minchia ose kurum aduane pafo ose kurum aduane papafo mo is Legon American house on chenwa so aduane papa di pa na paso on to wo Ghana ha hwa obi firi akokuma se kwhwe ball ba bomodin baby a wo bi akọ is Legon na do American house on chenwa bisa ose kurum aduane papa obi abechero kwowo ne hwenkwan aduane nyina nso obehwenkwan o mesrew bomodin ko na Awurade Nyankopon obehiraw na babo nanso maminchiaw you are a good man babona who ye CEO awo engine filling station okọ so a Weja Junction wona okọ so a Weja Junction wona Weja Junction mane engine filling station e won the call na petrol on the top e wo petrol na wota na de gu ka mu a ka no nya hoden engine chema ama bibi aye kama aye okay eti ko na petrol na to na akọ bi ta winji meche medase mami ahofe nyame shiraw nyame ensure say atunsa Odiifour so waba aba ikasa ede amai na abusuan aha ene ede ensem no esi na jesa ro wosem a abeto ya no eso enu nti behwe na jese ye ni edi eye eche se de nyoma ebesi akobia no so no ye de beba aba beso ye mabusuafo adofo eyire ene emma emomu nyina ye akọ ena hwede also subscribe to your channel na ye efa emai like videos na share on all the social media platform as media ene ekia sikapa makra